wa di heleng wa Satan ke ona ya today jwale ke tlo hlalosetsa ka ba re keng the budget now ne so go lona le tsebe ka hore ANC o etsala eng so nna ha ke tlile mo ke tletse hore nna ne o nkutlwisisa ha ke re mmamela ya ntho ya pele ke batla o ka le mo o ska mmamela o nkutlwisise ne because of ba bang ba sebeditse ba bang ha ba sebetsa so ditaba tsa rona di different ntho ngolong is became different na o mong o ka east o mong o ka north ne so ntho e tshwereng South Africa now ke east and north ne educational lona ke ya east akere ntho ngolong le re east le ga letsatsi le tswa east whatever and ha yo ntho letsatsi le tswa ko west you understand le tswa ko west le bilonga ko west ha le bilongo ko east so ona jwale ke tlo hlalosetsa ne ke tlo qeta taba ya modimo le Satan le sebetsa so re taba Satan le modimo e fela ho fele ka lefatshe ho fele hore mang o reng mang ha reng you understand my point because of lona like le bua dintho tse le sa di tsebeng ntho ha nka re impontshe ntho eo o ke bua mpontsha ona so o bua ngwana mma you understand so ona jwale certificate ke se tswile sena ne a ke re le bone ka di 25 tsa March ke itse mpolaeng ba hlolehile ka tla ka certificate sa di 16 June ka go ampolaya ka pontshwarwa ke ile ka tshwarwa ke ka itshwarisa nna so se sa majwane se tlaisitse as a Buddha ke modimo wa ma China e leng gore ke modimo wa parliament ne so beretla o Krishna ke ena modimo ya mogolo go lona kaofela ke ena tshwereng sekolo ntho ngolengwe education it came from Krishna consciousness e batlang ka ona ba re as a G20 e lona le sa itsebeng because motho a bua ntho wena o dumelana le ntho because of that thing ya o patala kere so beretla o e ma Muslim ne ma Muslim ke bona ba tshwereng crowd ke bona ba rulang di business la o iponela hore all over in South Africa like now se ba ke le di township now di shopo ke tsa bona di shopo tsa lona batho ba batswe di shwele ka baka la masepana ya kere so nna ngwana Satan ke ntho e tshwerentwa ya Satan ke ntho e tshwerentwa ka bona ona jale ne ho sebediswa ha re bua ka bomb re bua ka nuclear ke ntho e tshwereng heat e tshwere electricity e tshwere ntho tse kaofela tsena so it became a natural now so lona ba le bolaya ka yona nuclear so nna ke tlile ka a jet ke bomb ne bomo yaka ke mollo nna ke tshwere mollo ne so modimo o nhlola ka nthiwa modimo o na le crowd o na le ditšhaba Satan ha tswalwe ke le vision ka nnotse bo Satan ke le vision ha na setšhaba mare yena o tshwere bophelo bo sa feleng taba tsa modimo di a shwa taba tsa modimo hore o phele o motlamela asho hore wena o phele hantle o motlamela sokola ntho e ke masepa kaofela you understand hore wena nna ke phela mnate wena tlamela sokola you understand so na as a leader nna am a master ne a master ke mthajwa ke motho e leng hore o tsama a checka pele hore ke bo mang ba sokolang je ka nna ke tletse mthabutso ne mare empa mangolo a Bible a re tsamaya tshabeng sa heno empa ba kekebe ba o mamela o tla bua puo ya bona ba re ba kekebe ba o mamela you understand my point hona jwale ke tlo jwetsa nnete o tlo dumelana le yona mare o kekebe wa yetsa ntho so o tshwana le hore ke bua masepa so ho ngone ke bua ntho e leng hore o tlamile ho yetsa ne so tšhelete tsa majwane e ba nkile mo ANC ne ke tšhelete o la sebediswa di mine ba tsuana ba bereka mo Gauteng ba ga Gauteng ke amtswana the foundation of this Gauteng ke amtswana so that's why you jwetsa hore Gauteng mara ha ina morena ke ona fela provinces na morena enyana
because of e ke amang ke tycoon ke ngwana Satan ha na morena ne so nna ke lona Taung le Gauteng fela hore ntho tse bona lona le tlile ka sebe le tloetsa ntho tse mpe fatsheng la Satan ke ntho tloleng sebe wa ntho tse ha o di etse hemotse le tlile ka bofebe mo bo diplomate bo Tiki Tigers dingata hore ke swa kukumo akere molao wa idumela hore ke swa di drugs Managerian yona tsa bomma bona ya dumelwa ntho ka baka la eng ha se ha bolona mo ha ona motho ka dumelana le ntho ha bona mara le tella Satan akere bona Joburg as a city e leng hore entle as a beautiful ba tseba all over the world hore ha o tla Gauteng o tla plekeng e hlolang tsohle empa o fitla o tla masepeng a plek hona jwale ke ha le tsebe next ka Gauteng the buildings tse di lente you don't know nothing but you claim wena hore wa tseba wa hlalosa ke hona jwale Bible tsa majwang ne ba itse ha hona motho ya tsebang nako hore Jesu o tla neng akere le hodimo ha le tsebe o tshwara le modimo wa masepahatse hona jwale then this year we need batho ba bangata ne ba itse ka di 24 Jesu wa so wa bona go batho ba bo buang yona tsa bo mabona yona se o buang yona mma hona jwale ba ga ha hona ya tsebang morwa ha se ntate ha hona ya tsebang ntate ha se mo lona le active le bontsha batho bo Jesu ba lona yona tsa bo malona yona se mapone so hona jwale ke tletse yona taba hore so se buang se kae because o ka se bua ntho e sa typewa o ka se bua ntho e sa recordwa le court ba ka ke ba mamela because wena o tla bua kelello ya hao hona jwale ha le tsebe taba tsa modimo di tsamaja taba tsa modimo ke theology akere theology ke eng ke monahano wa modimo a se ntho e tsahalang ke monahano wa modimo ke di reason so that's why wena motho ha o bua a o bontsha ntho o tlo reasona wena hore ai ke ntse ntho e ka ntho ke modimo ke taba tsa modimo di jona o entse masepa ha o accept hore o entse masepa admit ntho ngwe le ngwe o entse ntho emelana face ntho re ke ntse masepa ne so na jwala tšhelete hore o tlo e thole ene e batlala monna o mongwe le o mongwe ne ke tlo le jwetsa mara o kekebe wa etsa ntho mara o tlo etsa kankane nna Satan ke tlo tsisa ona kankane ntho hore wena o ka re ha ona sebe wena o mangwe ke nna sena sebe that's why ke re you must sentence me to death ke nna sena sebe not you ha bo wena ha o e mo tronkong mo you o tla bo sentencea le ngwana Satan o tlo bolawa ha ona sebe wena akere nna ke na sebe jwang ha ja mwa ko re a ntswalo ha zang ho kotwana ke kene da o tsotse ka moya o halelelana ha ke tshwane le lona tlamle o etsebe ntho a pele hore that is why ha ke le tlisetsa ntho tsaka wena wa mpotsa mara ha ba maponesa ka poate ba government ha yo presenta dintho wa di mamela tsona ntho tsa ha o botse ka tsona ya Satan we came against as a mark ntho ya o bontsha hore ha so lona that is why you caution because of o tlela ka ntho sa tsebeng so tšhelete tsa majwane le bone na ke ntse example ne ke itshwarisitse ne ke hore ke batla matswantle le NC e tsamaya xenophobia ke itshwariseditse ntho ke so lona o e batla tšhelete ka letsatsi da ha o tshwere o sena molato ba thola hore ha ona molato o is at 33,000 per day so in other words o kwalwa 7 days hore ba ile confirm hore address ya o dula kae ha ba thotse address ya hore o buile nnete then o tlo tswa ka free bail kapa maybe ba kana ba charge ba re 500 bail akere it tlo ba a free bail it's not ha ona molato it became a free bail ne so monna o molo o mongwe tlamelo o itshwarisa ne ntho ba botsang yona o e arabe jwalo ha ba re ho wena ba tshotse go utsweditse le gwala ka kapa go utsweditse mama o re eya
le batho ba tlo botsa hobane because of batho ba ka ntle le bona ba rutsweditse le maponesa le ona a ntse a re tshwara poo e ntse re ba bribe akere o fana ka ntho o kwallwa ntho eo hore nna ha la ntshwara ke itshwarisitse ho thwe modimo o thusa ya ithusang nna ka re Jesu nna ka tlatseletsa ka re ya batlang ho latela a jare sefapono sa hae akere ke jere sefapono sa ka lena ka tlola Jordan akere ka itshwarisa ke sena molato ko bontsha tsela ke nna tsela nnete le bophelo wena ona jwale o bontsha batho tsela jwangwe di charges di dingata ntho tsa lona dingata tse leng hore la di etsa empa ha o ikelello pele o jaja motho judge yourself pele le Jesu mongola Jesu a tshilo re before bona motho mo phoso sheba go fahlwe ke wena le hlola understand bona ntwe ho wena o tla ipona hore o ngwana sebe o ngwana wa sebe ne se ka poenta wa heno cause of le ntwe tshwana o na le dibetsa hao le yena o na le dibetsa hao akere ke nna ya tlo le lokollang ha hona mothekileng a dumela ho Jesu le hana ntsa ba bontsha akere ntwe e tse ditore o ske wa dumela ho nna empa o nkutlwisise cause nna ha ke batle motho ya dumelang ho nna ke batla o utlwisise cause ke tletse nna ho tlo fa tsa hao ne le fala hao o understand cause wena jwale ha o tsebe next o tseba ho bua empa puo ya hao eo o kekebe wa e gona thi la utlwisisa so utlwisisa hore ntho o tlo utlwisise ne ntwe o nke buka ya exercise book ne ha o shebeletse o nke di points o make ntho tse ke di buang o ithole answer ya hao ntho ngwe le ngwe ke buang nka exercise book o make ya no hore ke itse kae le kae o nketsa hao tso di hlokang because ntho ngwe le ngwe ke buang mo ha se tsa hao kaofela o make o buithola answer ya hore ntho e ke buang ke nnete ne bontata lona ba sebeditse bo di-spornet whatever ba entse le ona matlo le dulang go ona di-township wa bona lona jwale ne ke mo Soweto ho di-proof wa kere le re ke TTQs ke China kere le bona ba ithola mo akere building e ba ithola mo akere so batho ba neng ba etsa ntho ba shwele gale tšhelete tsa bona ha ba di thola kere tšhelete tse ba lefang tsona tse tsa di 370 le tse tsa bana ke tsona ditšhelete tsa bontata lona tseo understand o pole ne tšhelete ha e dutse ba bangata batho ba sebeditseng ha ba lata ditšhelete tsa bona le ka jeno ba teng ba shwa ha ba thola ditšhelete tsa so ANC inkile tšhelete tsa lona ya yo di rekisa ka ntle hore e kgone ho tshwara ka South Africa so that is why batho ba ka ntle ba kgone ho kena because of yona investile ka ntle bona bathong ba bona ha re bua ka G20 re bua ka Krishna kuo modimo wa mahindu kena ya tlo kena hona jwale so ba tlo le fanto ele sa itsebeng tsheka le nna ke letlela ka ntho ele sa itsebeng entcha you understand Krishna consciousness ha ba jina ma India ha jina ma ho tshware ka mantsa mang ha o tlo ba Krishna consciousness now ba mmitsa ba re ke a supreme court ba mmitsa ba re ke modimo wa kgomo a ke le gata di kgomo so ke modimo wa kgomo ke modimo wa lebese ka mantsa mang o tlotloliswa ho jana ma yana se ntho ngwe le ngwe re a o etsa mapele movement o ke buang ka ona o wa Krishna o qadile ka 1965 ko America wena o itsebe tabai introduced ke Prabhupada from India ka 1966 ke ha o register so in other words ha re bua ka generation re bua ka 60 years movement o la introduce ka 1965 ko America wa tlo register ka 1966 this is 60 years now next year it tla be 61 ne so o fedile so ona jwale lona le di reject ntho ba qeta ka yona ho sebedisa ba le fa yona
le Bible e sebedisitswe pele wa tlo tshentshwa mabitso a Bible ba le fa yona o dumela nthong e leng gore gale ho qetuwe ka yona. Christian consciousness now e fedile ena 60 years e fedile yana ba introduce bana le ka 55 years o tshore ha o tlo kena wa bolaya a ke re o kentse corona ka 2020 you kill now. So ha o bolaya o tlo fana ka tšhelete. So ha o fana ka tšhelete batho ba tlo dumelana le wena because of next year ba tla be se ba o jwetsa ro fa bokana basadi ba hole re tlo le fa 3.5 bana re tlo le fa 1000 o tlo dumelana le bona ka gore wena o staka o batla tšhelete ha o batle thuto ho tseba gore ntho e tseba o motho ka so fe tšhelete fela ka mo qalemo. That's why motho a etsa scam o tlo batla account wa hao a transfer le tšhelete le accountong ya hao a ka se kenya accountong ya hao. So wena ha o tsebe tšhelete la nka o fa tšhelete mo ke re ntho tse di ngotsweng tšhelete mo ntlhalosetse go dire ha o tsebe jwale bana ba lona from next year na wa di ngwana mo o ka hlotse o bone ngwana wa hao in your life re ba isa tronkong kaofela ba ile ho la tronko e bla ke batla ba hole ha bohloko bana ba lona ba ka se jitswe ke yes tse monate ba ka hlotse ba di jele bana ba o tla tswa da o le monna o tla tswa da o le mosadi o tla tswa o hodile da ene ha o tswa o na le basadi da because of o tla o tseba mosebetsi ya bana ona jwale bana ba lona ba le sebedisi rona re bona nna ke le so rona re hotse ka thata ro ne re raua ona sna taba tsa maponesa ntata o no mamela that's what it is o tsheka batho ba gale kaofela ba tile ke batho mara bana ba no le mamela bona le ba jisa di danone le ba jisa mazemba ntho tse kaofela tse a sa sebetse ene o lela ntho wena wa mofa motho ha batla ngwana batla ntho wa mo hailela wa mo shapa o mo tshela thupo rolela ntho a mangwe ntho le lang ke ama bana ba lona o ka hlotse mone le ena ngwana hao a ka hlotse a o bone o ka hlotse dutse le ena because of ha tsokwa o tla ba tlo nyala a tlo sebetsa a o dula ha hae taba bana ya fela taba hore o tswale bana ya fela munno mulo o le tlolela ha khutla o tlo thola tšhelete mosadi ha o e tronkong ne monna ha khutla o tla bona le tšhelete yana basadi ba 60 ba tla be batla ho wena ke tlo etsa example let now ne hanka ba le 10,000 teng di tshege di tlo tla ona kaofela la le 1000 ke re di tshege 1000 tse a re vaeng ro di a tla kaofela mosadi wa tractor ke tšhelete se ka hlola ke mosadi wanda se tšhelete la o so we thotse ba tlo rata kaofela ntate o ja ha o na tšhelete o ja so se batla o kwata o matla wena se so na jwale ba le ngona ntse ba o khomela ona jwale ba tlohele wena so ntho nka o thusang ya na le kutlwisiso tabeng tse ke di buane a etse ntho lengwe a tsamaye hore ba le leng hore ha ba mamele ba tlo dile ene wena o batla basadi ba first come first safe o tlo kgetha basadi ba o tshwere ya tloyang ka morao o tla bonkile mosadi wa hae e tsamaya jwalo ntate ke line ntho buka e ke ngolang ke buka bu 17 ke kiu re tsamaya ka line o number mang o tlolla bana ba o tlola mosadi wa hao ntate wena o la dileya o dula le mosadi o sa mnyala ke a monka nna ke ha ke morata ke a monka ha ke morata le mosadi wa hao wena o dula dileya ke a monka o tlo go tla le siko nda ho lwana first come first save o tsamaya ka number tate ke line so wena o betere o itsamele pele mosadi wa hao o motlohela gore o khutle ka seputu o khone o mkhutlela o thole ba le ba batlang o ba kota ba le gore gale ba o jela tšhelete ngwana teng galo mmatla o tla mothola because of wena you are the first person le be bohlale ska mamela motho ntho e ya ka maikutlo a hao ha e ka gore mang o reng kapa o bona nna ke tlile ka mmae batho ba ka ntle le bona ba tlo tshwara ha o tshwero ba go tsetsa he le maponesa government no ha re qeta re ba bontshitse tsela ba kwalwa maponesa nyona tsa bo mabona kaofela ene bona ya no government kaofela the parliament batho ba ba odimo o kwalwa 10 years ya
10 years hona jwale ne ke tshwere ha ke tshwere ntate ne o tshwaretswe ke mosadi wa ke ntate mo o nwa le dipidisi o na 66 years o mongwe na 60 years mdala ke ba botsa man man asimele siyilungiseni kamathandozi it must be addressed not undressed. I'm telling you the story. Sure, Malu. Chava ngama bom. Ngoma le feel le ngoma le. Inethanda namathandozi ni feel nini mana na people ne kolmana ni feel mana ngakela ngathi shaya ingoma yami nini. And what thing bafana bathi? Mara nesota. Mastro, bona masokisi. tshwarwa jwang le baholo o mongwe o tshwarisitswe ke mosadi wa hae o mongwe ona sa batlo mpatala shelter rent wa utlwisisa o le moholo ke a botsa re no man no sebe se sotla motho nahano moholo ntate o tlo tshwarwa ke ngwana o tlo disa bana ba o tlinisa ga le ga tlile wa bona ntate moluko o tlamle mo tlinisise go tshware ke ha rena hlompho taba pila rena hlompho wa bona like ha o tla motheng a moholo like se ke tlo sebedisa jwale ke tlo tshwara ke ngwana ke underwear ke tlo tshwara a dire nna ke tlamle ku thusa ntate wa ha wa mothusa ntate molo wa mothusa ha gola ko wena o tshwara ntho mo lengwe mo ha yo reka o teng mo ngwana lapeng mo o ba in charge tabeng tsa hae a dire o mo rekela dijo thomoleng ha no wa mo limitelo ra antate o tla ja bokana o tla ja 20 ranta pokotmana yao e tla ba 20 ranta ka letsatsi kapa 30 ranta o ya ka tšhelete o mo rekela thomoleng ha iketsetse because of ha ka iketsetse batho ba kantle ba tla ja tšhelete motho mo le mo tlamile o emele tsa heng ha ona le nkgono o be in charge tšheleteng tseo gore ho ska la puo a ska sokola le tsebo go engwe tšhelete ya bewa for ha o ka hlabo mafu kapa emergency thomolengwe kapa wa ku o kgone ho bitsa koloi ka pele thomolengwe tšhelete ngwe tla me dule teng bo ma 200 in bo ma shoprite ona jwalo o kgone ho patala budi ba re ke ntotse budi card gore ka December o tlo nka tšhelete ha se le mo skala o kala le ntotseo ha re December so le ja December a dire le ja semnate ka ona tšhelete bona sen so lona letsetsa batho ba ka ntle le rata batho ba ka ntle be le hlotsa o ska rata motho ka ntle o ska mo rata ntate makulo o ska reka ona batho ba ka ntle o ska ba rata ba hlokomeze batho bao o kisise gore le tsamaile le tlo rutswetsa yi motho ona jwale ke December bona ba tsamaya dithuto di kana ba tsamaya ka ditraka ba tlatsitse wena o ya hene ibile lona jwale batho ba bangata ha ba kgone ama bo bona ka ra bana next ne ha o kgone ha wena ha ona December mara bona bana December bankela ba o sia ka tlala ba onkela dijo ba onkela nthungule ba o sia ka tlala December mona tšhelete le thavena ngo ka kena ka paka wa le tropo ha ona batho South Africa ha ena batho tletse batho ba ka e fedima ka ke batho ba ka o understand re bua ntho e o e bona ke justify no I show you ntho e bona ska pisana le nnete gona jo because of o lo faceana le nnete mono mo lo o lo kena tronko o mo lo on tate mo lo e o lo kena tronko ha ona bothata ne o kwalla fela o fua dijo ba o counter o itulela fela so agre for 7 days ha ke tsore today next week ke a tswa nka hlola ke ntho o rate 33000 ka letsatsi ha start man o itshwarisa o ska tshwarwa khosolwana mapolisa ao a tlo tshwarwa lo o dile NC o tla bodi ha isa na bogoni ke batla monno mongwe mo ngwana jalo o tlo isebeletsa ha ona taba hore monno mongwe o tla sebeletsa o tlo isebeletsa mosebetsi o tseba tšhelete o tlo tholang o tlo invest akere o tlo bula company ya ntho ngwe tseba mo yetsa o tlo yetsa so ha o sebetsa o se o tloa ka 6 ha re 10 o'clock o chaisitse ne 10 o'clock o chaisitse motshare ha o sebetsa ka mo tseba go ntho e re AM e re after morning ha re PM
e re point mark point a ntho e sebeleditseng ha o sebetse motshehare o shebele mmele wa motho jwang ha re 10 o'clock motho o qala kgathala ke mmele ntho o ka etsa hoseng o ba fresh mara bitsa 10 wa stop ha re 12 motho mo o high you understand tlamehile go o high ka 12 ha o sebetse letsatsi ka after 12 o tla sebetsa ka osane bophelo ha bo fele nna ona jwala ke tlo investa ka eng nna ke tlo investa ka bophelo bo sa fele ha o sa shwa ha o sa kula go fa mosebetsi ke investment ya ke tlo ruta hore o tsamaye jwang o thaba jwang o ba le basadi ba 6 o bokota o shapa 6 round every day hore you charge the body system ya hao akere e charge jwang dijo o ja jwang o phela jwang o nwa every day jwala ke benefit as a spirit ya ke spirit ya no se gone o phela le sona ho dule ho le busy spirit ke ntwe batlang o dule le batho o dule le busy so that's why batho ba rata business because of kamile o dule le busy spirit se batla ntwe e busy ona jwale hona batho ba nang le sports akere o dlala bolo kapa mhlomong o kuka ditshepe kapa eng o tla botse bore ha ke chase ka 10 ha re 12 kilo kuka for 1 hour kapa ke dlala bolo ka mma 4 ke tla be ko trainer for fitness ka o fela gona tlamela go tloji re tlo ba le di hobbies for your fitness ya hao e etsa jwang e etsa hore ha o kota msadi o be le power ya that is a fitness re tlo jima ka o fela o mong ka nna dlala bolo o mong ka nna dlala eng whatever o etsa o mong ka nna matha ke fitness ntho akere o etsa eng marete ha o kapa eng o be active ntho ngwe le ngwe o etsa o be le stamina le mosadi ha o kena wena o tlo re a mo o kenya marete straight ona jwale marete a lona week ka hore eng a ba week jwang ha o le mosadi o checka ntho tse itu motho a zimang le motho a sa zimeng ha ba tshwane that is why o rata zimang because of o active ha na marete a maholo mara o active o yena sa zimeng o na le marete a maholo mara ha active understand ha strong ntwele e batla active ya o enjoy o utlo re motho like ntwe ya sebetsa motho mo mo thafo mosadi a ka sotlo ho we le nna ke le ka jimana ke le mokana di tshogene di rata ka fela di utla maretaka ke why ke active understand how le motho la ka shapa di push up understand we push up ntwe o etsa yo o tswa wa rapela because of how it's ntho o tla vibration ya lefatshe la o jwetsa hore tlamile o etseng o ska batla hore motho a o trainisa na zanka trainisa how can you school we can school sa hao o mamela the vibration ya lefatshe la hao hore le reng le o jwetsa molaetsa o litse ka jeno litse ho sane le tlo reng ha o nahane le letsatsi la ka o sane le tla inahanela le na le molaetsa wa lona le la ka jeno le na le molaetsa wa lona ka jeno so nna ntho ke hloileng ha ke batle sebe ke lwantshana le sebe ke lwantshana le lefu hona jwale ha o tsebe lefu ha wena lefu ke motho ska wena so motho wa undertaker wa dimoshara ba ba sebetsa dimoshara ke bona mafu batho ba a dire ha o sa shwa ka sepheo a dire ke ana lefu ntho batho ba ba tsa makase ke bona mafu batho ba ke bona ba le bolayana ke wena o re le lefu le tsebe ke ana motho bola ba sepao o ka tloso ba lefu lefatshe ntho ngwe le ngwe motho a etsa jwala ke ena jwala motho a etsa pampiri ke ena pampiri ntho ngwe le ngwe o etsa hona jwalo AB one shooter ke man camera kwe ake ntho ngwe le ngwe jwala you understand my point ha motho a etsa tsona ntho tse ampel ke ena ntho so I understand now motho a nda take ka stamele ha o kala maskrapa sa koloi kwena skrapa man nga stamele wena man o skrapa sa motho ake o hlopheho wena mos o hlophile o etsa tšhelete every day mara o hlophile wa tshwana ka wena o understand ha o etsa skipper se kwena ntho wena sen ntho ngwe le ngwe ya hlela
you understand ntho e nngwe le nngwe ke a material ha re hlalla ka ntle motho ha etsa koloi quality re bona hore o koloi tsa maso ke tsotsi ke bo manra ba bona o ditsotsi tsa lefatshe ke bo Ramaphosa ke ANC ke maponesa ke eng ke bona ditsotsi bo di councilor bo eng batho ba parlamenteng kaofela ke bona ditsotsi so ha o re tsotsi o bua ka mangwe tsotsi ke bona batho bana ha ba bue nnete ntho o etsa spirit o e qeta spirit ntho ngwe le ngwe mo lefatsheng la o etsa ntho o entse spirit le nna ke ngotse so ke ngotse spirit ntho ha o tsebe re ke ngotse jwa ke ngotse ke akwa ke qadile mo kapa ke qadile mo kapa ke qadile mo you'll never understand it ene taba ke qala mo be ke tla monna be ke tla mo be ke tla mo be ke tlo tla mo mara wena o e bala o tlo e bala so mara nna ke ngola jwala ha ke ngola ke tlo qala ka heading be ke tla mo ke ngola campus be ke tla tlase wena sen be ke tla tlase be ke tlo tla mo ke sefahleho sa ka se wa utlwisisa be ke tlo tla ntho ntse kaofela wa utlwisisa ntho ngwe le engwe ha o tsebe hore e tsamaile jwang o tshwana le hore ha o roka dieta kapa o etsa something o qadile jwang motho ka se bone o qadile o roka eng o rokile letheka o kentse rekere kapa o qadile ka maoto kapa o qadile ka eng a ka se understand so se ke qetile re tla utlwa di-commenteng tsa lona hore le reng batho ba reng for then next week ke tla jwala again re tlo qetella taba ena nna ke rongwe ha ke itlisa ho lona batho ba batsho lona batho ba batsho ha le batho ba South Africa empa nna ke itse ho ntate ba tlise South Africa hore yana nna ke tlo ba thusetsa lefatsheng la ka hore motho nka se kgone ho ya lefatsheng la heno because ke tla be ko soge ba tlise South Africa so hore o tlo South Africa mo o lahletswe hore yanong ke tlo thusa jwale hore wena o tswa kae o tla bile o etseng yana ha o batla ho phela mo South Africa re dumelana ka eng o investa ka eng le nna ke investa ka eng kaofela re investa ka re dumelana ka ntho iwana molao e ba ntho iwana hore ha o ka tla ka masepa o thola masepa ntho ngwe le ngwe o tla etsang e nyane e wrong o shwele ke ntho iwana re tlo dumelana ka ntho iwana then we became a one nation all over the world we became a PME people must enjoy e fela mo masepa ke qetile ke tla khutla o di seleng masepa TTQs ke buile wena Marete ke buile on Lusiko wena yes ho rekiswa dijo bana mo wa di hele motlile tlistinyana o tla etsa rana business e payment at o tla zoa jwalo di heleng ke atile mabala dintho di tla change jwalo wa ntse go masepa ya ho atile wa ntse go lo atile jeso ntana ga ke atile hao dintho di tla ga ho atile ya fetang tsohle ya masepa